Bali nagpapahinga guys. Kasi sa banda dyan, uphill talaga guys. Kaya mauuna ako sa taas para mag-video tayo. Bali, napakatarik po rito guys. Dito tayo magbibideo guys. Paisa-isa yung aakyat guys. KTM Sir Richard Barroso. Oy oy, ops ops. Out. Tira. Guray, guray. Remembrance. Okay lang yan sa Richard. Ayos na. Kaya, kaya. Yan o, microbike. Oy! Oy! Woo! Ano yan? Oy! Tulong bags! Papa Jerry. Papa Jerry ba yan? Maraming siko rin to ah. Maraming siko. Sige, sige, pirit! Matigas ang gulong nito ah. Matigas yung gulong. Ako yung Uy. gulong ko ano, nasa 14, Oops! nasa 14 ano. 14, 15 PSI. Oo. Okay lang siya. Road, pero road tire, hindi siya ano. Kuha! Road tire pero siya. Road tire? Ay, okay lang. Okay lang. Naka-rim lock. Oh, meron. Kahit kon yan. 10 PSI. 10. Kaya. Bawasan ko. Kahit flat naman yan, hindi siya kan mag-iikot sa rim. Bawasan ko. Ronald Oson ba? Si ano, si Sir Bam Barinos. Ay, ito. Ah. Kuha ko. Sige, takitin ko na yan. Oh, sige sir. Basta akon lang. Huwag mong biritin masyado. Maganda yung kapit ng gulong pag hinay-hinay lang. Pinsong na eh. Gusto ko yung ginawa mo kanina. Hindi ko magaya yun. Hindi ko magaya yung ginawa mo kanina. Kumakanta yung motor mo eh. Kumakanta yan. Kumakanta, putang eh. May tanggal niya. Dinumingo nga dati pabuya. May meto pa siguro no ka. Barbarang may isalpot mo dyan libang. Ops! Mataas lang kasi yung motor guys. Okay lang yan. Pati mo pwede ka dyan, pati mo pala. Di bangga? Oy, Sige ikaw ka lang ibaw. Wow, wow. Dyan ang naman. Isablit ito naman. Tulungan niyo, paraw. Yo, ganyan po guys, oh, maraming tumutulong na mga kabataan dito sa Barangay Santa Catalina guys. Yan. Meron na mga kawan, mga hadyan ng kabataan na sinabi ko na. Pahinga muna, pahinga. Pahinga ka muna, Bam. Sige, pahinga muna, relax. Relax muna. Matarik guys, pero di masyado halata sa video. Pero pag nandito ka, makikita mo talaga guys yung kwan. Napakatarik.
Yakay mo na pare. Sir. Hindi pa sir, mayroon pa lang sir. Doon na naman, simi ko na naman. Yan na si Paribags. Ayos ah. Woo! Okay. Langya ka Bags ah. Master Bags ka talaga. Hindi may sadya niya eh. Masad daw. Sir Dennis. Yeah. Nice. Woo! Yan. Sir Dennis Isagani. Diego. Op, easy, easy. Oops. Okay sir, sakyan mo. O yan. Medyo matigas lang kasi, matigas yung gulong. Pag ganon, Oo, pag ganun. Bawasan mo konti yung gulong mamaya. matigas. Oo. Medyo matigas yung gulong guys. Ay nag-skid. Yan, yan, yan. Sige. Rider si Sir Dan Makarang. Op! Saglit, patay mo na. Almark! Op! 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 Ginagawa mo! Oh, yung gas mo, bilis! Bilis, bilis! Tapon na lahat! Sir, quick! Whoop! Bitaw, bitaw yung motor, bitaw. Relax. Diretso. Up, up, up. Okay, bilis pa. Oh, bitin ang kat na yan. Sige. Wala na, may. Ay, nakasigundang umakyat. Palalay mo yung surgery. Ba? Okay. Tama lang yung ginagawa niya, tama lang. Tamang tiga. Oops. Oops. Diretso lang. Oops. At least nakakyat, at least. Birit, birit. Birit. Patay. Bitaw clutch, bitaw clutch. Bitaw.
supply. Op. Papa Jipo, Shopee. Ayun lang. Oh, ano na may ulin? Boylo dapat. Primera yan. Mabigat. May dala. Call a friend. Alalay mo na dito pare. Gagapan na. Salamat Shopee! Shopee on the way! Piga sir, piga! Wala kang bilo na dyan ah. Pre, sarap na lang. Sarap ka na lang umila. Yan. Sige.